niĩ ndĩ mũndũ wa kwandĩkwo, niĩ ndĩ ndungata na nĩ nyendaga gũthikĩrĩria mũno ũrĩa andũ marauga, na nĩkĩo nyendaga gũcera na ngathiũrũrũka na njuge bũrũri ũyũ nĩ ũkwagĩra. Ajeni tutikinyete hau atingetemanwo nĩ kwega, hakuna shida, kuna shida kwa sababu hata hii maminista wameteuliwa, sisi hatuna shida kwa sababu sisi katika eneo hili bado poteza chochote. Rebecca Miano amerudishiwa yake, Murang'a tumepata, Kirinyaga tumepata, Kiambu tumepata, Embu tumepata, Meru tumepata, Nakuru tumepata, kuna shida. Wale Tharaka Nithi tumepata. Sasa hao wengine wakuja tufanye kazi, kwa sababu mimi kama deputy president kazi yangu ni kumsaidia rais na kuwa mwaminifu kwake na kumheshimu. Ili ameamua mimi nafuata, kwa sababu mimi ni msaidizi wake na siwezi bishana na yeye. Kwa hivyo yale wote amefanya sisi tumekubali. Yangu nimetetea na imefanyika. Mimi nimesema niangaliliwe hii, imeangaliwa. Sisi tunaendelea. Kwa hivyo hakuna shida na sisi tunaendelea kuwa waangalifu. Kile tutageka no gukoma tuhingite maitho meri. Ngoma gahingite riri. Negetha na nĩ ndamwĩrire ndingĩkona gũtarathi wega nĩko kanjĩkĩre. Kamutikĩra ndĩmwĩre. Tondũ nĩ inyuĩ mũnyandĩkĩte.